Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag ngal daw, Rabi, when oras yamin. Kalafing ka Bianong kadrama. Hintay man pa, ipaludi pandagiti na ikablaw tayo. Sagbengin tayo biding-bidingan ti surat dati na pagayam. Shout out dita na Ipil Tabuk City, Kalinga. Nang nangruna kadagiti gagayim ko. Nagtao dita kini Arnel Gumila, biti Isabela. Naragsa ka pa nagdengag, kanipagayam tayo Teng Rantayaw. Shout out kani Jocelyn Javier. Happy listening, kanipagayam tayo Nate Agustin. Shout out kani Imelda Kabang. Happy listening, kanipagayam tayo Linda Passion, ditanay Kuwait Middle East. Shout out kani Warley Alejo Blanco. Always listening dito Riyadh, Saudi Arabia. God bless everyone. Nagtawad dito kani Imelda Velasquez. Bueno, ti surat nga intay drama itaket tuloy ti surat ni Pagayam Eva iti Benguet. Kastoy man ti surat ni Eva. Kan ka Mang Bianong, kumusta kayo amin dita Lady L Productions. Siyak ni Eva kat adtoy man ti tuloy ti surat ko. Sobra ti pan nakatagtagibasit ti pamilya may gaputa awan ti mabalbalin may. Nagarapaapak nga raw da makadanon iti syudad tapno mangged kan mapadasak mo tagsilaw iti naranyag iti rabi. Ngem iti paragnad ko itayan niikit ko sabsabali tinagbalin at rato na kanyak. Kaslawan serbek gaputa naggapuak lang iti barbaryaw. Kastoy nga rod nga isilpok toy salaysay ko Mang Bianong. No kayat mo ti agpaaram, agsubli ka lang nga ni ginagapwam, tada ijay dagiti maibagay iti kaskan ka. Anya? Oh, saan kitin? Mangurkurangas kayo? Dito'y laang mo't puder ko na padasam tinagsabon iti nabanglo ka nagshampoo. Auntie? Iso nga awan nga rod ti karbangam nga agpaaram dito'y. Iso ano asit kan na ka ni Ronel, panawam adagos, tano agpaaram ka kankwana, pagtalawon ka matan diti puder ko, kat isubli ka iti naggapwam. Nawatam! Sa anak mo't magpapaaram kan kuha na, auntie? Iso lang tumas asidag kanyak. No umasidagkan ka, adaywam. Naglaka ti remedyo na. Ngam no kayat mo mati agpaaram, talaga nga asitgan na ka. Di ka igdanag, auntie. Tadyak ikas kaso ni Mang Ronel. Rumbang lang. Padasam ti agpaaram kan kuana, talaga a pagtalawon kan. Belen, ayan ni Eva. Oh, apay asap sa pulam ni Eva. Kahit ko lang mo ta makita kahit ko masirayan jay pintas na. Agara makaman kan kwa na. Ronel,
Adumot ti babae dita. Basta iwaras mo laang ti panagkitam. Ha? Awan mo't laang tinamnamaam ka ni Eva. Tadi na kaya ti adayo anataangan ngam iso. Sabagay, nadlaw kong daytagan ko na. No, bilang tasika nga iti pagbawi nga Belen. Ha? Datalangan nga rod, katawanan ta. Uwan bayag mo ngay. Datamot na talaga ti agbagay. No, kasta, datan. Uwan saan ako nga agpangina. Nagsaya no kasta. Saan ko na masapul ti agaram? Automatic but gayam datan, Belen. Gapo taawan mo ti makagapo. Tapno agpangina agpailaang. Iso adata at talagan, Ronel. Mga alak iti frozen foods, arak, kan sigarilyo. Kan mga alak mo na ti karne ti baka. Ito'y giniling talakon. Ha? Nagsayatan ti kastoy. Sana na masapol nga da kwartak no mayag dito mini grocery ni Belen. May met gam ti practical. Isa nasayat lao na ita dinakinayat, eba. Maronel. Sige, nakon. Ay, saan ka pa yan nagbayad? Siyak ti ungtan ni Auntie Belen. Di kagdanag. Tasan niya agungot ni Belen, tasak mo't ni Nagala. Ha? Sige, inakaon. Tagur ore dagiti kakadwak nga ginaw. Ala, nagado dyan inala na. Ngam di namot binayadan. Auntie, saan ang nagbayad ni Mang Ronel? Nagado pa dyan inala na. Sana bale, taagbalin mat nga asawak day jay. Anya? Nobyo ko ni Ronel. Isa abay amlat na, no may mangala iti kay kayat na ditoy. Auntie? Amangan no nagpaaram kamot kan kwa na iti yung may na ditoy. Ni, saan auntie? Gap to aramidan dayta. Rumbang laang Padasam laang tagpaaram kan ni Ronel. Tatalaga nga isa gunot ka iti sangwanan na. Kalpasan na, pagtalawan ka pa'y. Di kagdanag auntie. Jak mo't ugali ti agagaw. Un gayam auntie. Alaag ko man jay sweldo kita abulan. Taipawit ko kinitatang. Tapno adda ibayad na ija inutang nang inaramat ko nga imay dito bagyo. Inton bigatan nga alaam, taimbang ko konti koleksyon itangal daw. Ha? Apay ayanas ka nga ipalagip mo. Amukmat nga da sweldom. Saanan anas ka nga ibagam kanya. Auntie, apay nga kurang mo't dito inted mo asweldok. Na, si kakit din ti mangisuro kanya. Katsyak nga rod tinangtad iti sweldom. Ngam, sana kas ti tinagtulagan ta asweldok auntie. Sapay, ipawit ko kumakadatatang ko iti probinsya. Ay kat no makurangan ka iti sweldom, pumanaw ka laangan ditoy, taing ka agsapol iti sabali a pagtrabahwam. Agsapol kakit din iti dakkel a sweldom, idin to taawan mo't adal mo, agraraman ka. Auntie, Oh, saan ka din? Agraraman ka, idin to taawan mo't ikarkarit mo nga adal mo. ure awan na nga ito nga adal ko. Tamok mo ti makitao. Saan ka man ang gundawa iti padag katao. Saan ang akas kadag iti daduma agundawayan dalauna iti makita da nga awan ti mabalbalin na. Grabe mo't ni auntie. Awan asin na kanyak. Gaputa muna marigrigat kami. Ikarkaro na mo't timang parigat kanyak. Saan mi mo tabasol no apay anarigat ti biyag mi. Tasaan mo tasanot dagiti dadakkel ko. Naira na lang nga marigrigat tinangipas ngay kanyak. Amangan mo. Ha? Grabe ka mat. Sa anak mo't nga alyatap no permit ikigtot mo nakakita kanya. Kukukwa, pasensya kan. Kunak no, siyak lang ti tao dito eh. Amangan no aglayos itelwa dito eh. Gapoy ti panagsangsangit mo. Ha? Kwa? Sa anak mo't nagsangsangit? Saan ka no? Kat no nakita ka permit sangit mo itay. Naglabaga pa nga rudan da kita matam. Basta,
Saan na kagsang sangit? Sige. Mabit lang. Ang sarita tapay. Mabalin ka di tagmerienda dito isang wanan ti pagtagilakwan nyo? Wana, iso nga roda nang ikabila kiti tugtugaw dita. Tap na mabalin nga agtugaw kan agmerienda dagiti umay aggatang dito eh. Agyaman manang. Ha? Kadwayo ka di dya babae, manang? Wen, katulong ko. Anya tinagan na? Eva, Dito'y gayang magtrabaho. ha? Mom, day ta katulong ko? Para nakit itaksi nga iman manehok. Sakbaya din magasak dito'y pagtagilakwan nyo. Kasta, driver kagayam. Kasta nga rod manang. Sa bagay, agbagay kayo launay no bilang, taxi driver kan katulong. Maya, ti kombinasyon nyo. Belen, mga lakman iti sa nga kapanabagas, kan karnimot na masida. Ha? Katno kaano lang nga nangala ka manan iti karni ti baboy kan baka. Dito'y kapayan ang mga ala iti nagado arikado. Sigarilyo kas kadaarak. Apay, dinakon kayat nga ikan. Ne, saan na kasta? Kung naklaki din o dinakon kayat nga ikan, tamapana ko na jibangir ang mga ala. Ag-break tamot ten, ta dinagaya mo na yayatan. Ala, da ito'y mat, tila ibagbagana. Imbes nga ibagam ngagkasartan, break it din ti sasawam. Kalaysa. Katuan, apay, kaano nga minti panggap mo amang ikalay sa kanyak? Agdwa-dwa kan tupay amang tad katagiti bagbagak. Awisin ka kiting agkalaysa ha. Ni, saan mo't sige kitin, alaan mo, noan niya ti kayat mo dito'y pwesto. Mabalin ka di tagtambay dito iti sumagmama na minutos? Sika? Abay kasta nakiktot ka nakakita kanya. Siguro di mo malipatan ti rupak edi damo apa nagkita tanya. Ha? Saan mo't Makitam? Talaga saan mo malipatan ti rupak? Anya nga minti masapul mo. Agtambayak lang dito isakpay nga ituloy ko tagpasada iti taksi. Agungot ni auntie iti tambay dito'y nga awan tiga tangan da. Di kagdanag, tagumatangak. Isasaan nga rod nga agungot ni... Agore ka. Anya di ko nam? Antim? Wan, di akin kukwa dito'y. Ni Auntie Belen. Ikit mo gayam day jay. Kunaknokan ka duwa na kalang dito'y. Ha? Mabalin ka diti makigayam kan ka, Eva? Ha? Amumon tinagan ko? Dinamag ko kunikit mo. Isutin ang ibaga kanyak. Isasapay la ko ma, tamay kariak ang makigayam kan ka, Eva. Kanayon mo tan nga umay dito'y dahi at taxi driver. Ha? Makitak pa kanayon ti panagsarsarita yo. Makigaygayam, auntie. Kasta? Ne, apay nga agisam kayo, auntie. Wala. Taday jay a taxi driver ti maibagay kan ka. Anya? Alangan met nga agarapaap ka nga dagdaton kan ka a doktor kas kada abogado dita. Idinto tamangur kuranges ka. Saan mo't akasta, auntie? Kan may sa? Saan mo't ngagdatdaton kanyak ni Andrew? Anya tamok ngay? Ang mga ano iti pa naglabas ti aldaw kat agdatonan kan ka. Adan to mo't ti mangted iti mapasadaan na kan ka no kaskasa no. Iso nga aklo naman ni Andrew no agdaton kan ka. Ta iso launay ti maibagay kan ka. Perme ti panang tagibasit ni Auntie Belen ken ni Andrew gaputa taxi driver laeng. Ken isu kano ti maibagay kanya tawan met ti mabalbalin ko. Diyak nga road nga ikaskaso dayta sao ni Auntie Belen kanyak. Aging ga naglabas tel daw ket
nagbalin kami anasinged nga aggayem ken ni Andrew. Kanayo na dumagas iti pwesto ni Auntie Belen tapno umay lang ag merienda ken makisarsarita kanyak. Saan mo't nagreklamo na Auntie Belen ta gumatang mo't tunggal dumagas makisarsarita kanyak. Aging ga nakaawat ta kiti awag ken ni tatang ko mangbianaw. Hello? Hello, insan Bilain. Ha? Anton? Uwan insan, siyak nga raw. Nakaawag ka man? Imbag, tada pinagbayad mo iti yaawag mo ditoy. Urekas kasanaw at damat 20 pesos nga imbulsak insan. Kakaiso na lang aroda na kwartam, ngam pinagbayad mo pa lang iti telepono tapno makaawag ka kanyak. Sa bagay, mayat mo tapno mapadasam di makaigam iti telepono. Ha? Anyamin ti masapul mo, apay nakaawag ka. Kwa insan, kasaritak ko man ni Iba. Makumikom ni Eva ang aglaklako. Isa abaliwam lang ti umawag no madamdama. Sige, bye. Oh, ayan lang nga di pagbayad mo iti udim iti nautang mo kanya. Nagbayagan dahil dyan, ngum di mo pala nabayadan. Kwa bayaw, nairanamot nga men na bagyo dagiti imulami ken ni Bakay. Ken si Marunaw nagsakit ti asawak iso Nagadwa pambar, agbayad kakit din. iyig kunto ije balayaw ta kasaok pa ije anak ko bayaw. Apay, adun ti kwarta di anak mo iti syudad? Agpatulong aklaeng keng kuanata bareng no matulungan nak. Padasam lang ti saan nagbayad kanyak ta genuang mo ti uludag. Nay, saan kakaiso na dayjay katulungan me iti panagmula may ken panagtalon may. Nukas tangaron, bayadan na kun. Tatunggal din mabayadan kat agan anak di na utang mo kanya. Ha? Kasano nga agan anak ket awan met ti saritaan ta nga anakam bayaw? Oray pay, nga masapul nga anak kak tapno da serbi na pinautangan ka. Alangan mo't nagpautang ak nga awan ti pakairan rudak. Madia, tsak itulo kamalugi Interview ko maadagos kanyak ti telepon, auntie. Tapno sana manginaan ni tatang ko nga umawag manen. Ne, siyak pa'y kidin ti isurong. Auntie, Makius-usar ka lang iti telepono diti pwesto. Kunamlan asino kamutan. pampanunutok lang amin ni tatang ko amang inaan iti bayadan na. No kanayon ti panangidayal na iti nakiawagan na telepono. Anya ko makanyak. Agraraman mo't nga umawag. Ha? Nalakit din. Lakwam dagiti umayaggatang. Taamang ano saanan nga umawag di amam. Taawan siguron ti kwarta nga aramatan na. Anak, agyamanak ta nakasarita kamot laengain. Pasensya kay lakuman tatang. Nagadungamin ti imparami di Auntie Belen kanyak. Kumusta ka ngay dita? Kastoy, trabaho lang tatatang. Sana balay, basta mangmangan ka na imbag. Ha? Oray trabaho ka at trabaho, numabaybay amat ti bagem, awan serbi na dayta Tatang. Umun gayam, nakaawag kayo man. Sapay nagnina ti mabayadan umawag iti telepono. Kwa nga main anak ko. Diyak ko mangibaga kang nga magsingsingiran ni uncle mo iti udek iti nautang ko kang kwa na pinagplitim iday anapan di tabagyaw. Ha? Sapay inanakan na kanaw. Iso anawad-wad latta jay nabatbati abayadak. Sige tatang, tamang ibaga akin Auntie Belen. Awan nga minang tigam ko. Para manumot lang aminin ti sweldo kay itad ng Auntie Belen kanya. Mabit lang tatang, ta ibaga akin ni Auntie.
Pauitan kayo. Luikan na ko ni auntie. Ha! Oh, anya pala ti kukuom. Isagana mon ti kanak. Kwa auntie. Kasarita kayo kumapay. Mabisinak, iso nga isaganam nga rodan di kanak. Napatpatag di ipaunag ko ngam ti ibagam kanyak. Ha? Oh, anya pala ti kukuom. Ingkan isagana di kanak, taagdalos ka pa di ti balay, bayat ti panangan ko. Kalpasan na, sublatan na kinja pwesto nung malpas dagi ti trabahom di ti unag ti balay. Kwa, mangibaga ako Ingka isaganan ati kanak. Ha? Nagregat kamutan nga ibabaon, kat nagsimple lang arudan ti trabaho. Makapahay blood ka mo, chacha. Auntie, adda ko man napatag nga ibaga kata kayo. Sana bale, tanalpas kumutun dagiti amin na trabaho iti unag ti balay mo. Anya nga min aya ti ibagam. Kwa auntie, agbale ako may ti sweldo. Anya? Naglaing kamutan? Di mo pa'y naitrabahuan? Alaamon ti sweldom? Sana bale ta itrabaho akmot lang auntie. Saan kumot nga itarayan? Oray pa'y. Naglaing kamutan? Kasapulan nga min ni tatang ko ti kwarta. Iso, Agraraman mo't day nga ma'am. Kunamblan adda timpay dolin daken ka? auntie, saan nga agraraman ni tatang ko? Naira na lang asing singirendan. Kan may sa, siyak mo tinangaramat iti kwartaan na utang na arumba nga bayadan na. No saan da ko maabinarat iti sweldok, na ininot ko kumaan na bayadan tinautang ni tatang ko. Naglaing kamutan anang ibaga iti kasta? Siyak pa yan ti ibagam abarat? Idinto ta siyak ti mang palpalamot ken ka di ti balay ko? Saan mo't ahusto ti paspasweldom kanyak? No saan ahusto ti paspasweldo? Di agtalaw ka nga rodan ditoy? Ha? Kita man no sa dino ti tortorongam. Ala, agtalaw kan dito ayan ko. Tasik ka pa'y apaggasgastosa. Anti pa nga asim. Kasapulan unay ni tatang ko ti kwarta. Bibiyang ko kumangay. Basta agtalaw kan ditoy. Agsublikan ijay lugaryo. Total, ijay mat ti bagay mo. Anti ka siya na kumamot Awan amo ka papanak. Kun kasapulan ni tatang ko ti kwarta. Ay kat agawid ka ijay ayan nyo Taing ka agkatulong iti nakautangan ni tatang mo. Taday talaang mo ti pamuspusan tapno makabayad ti amam. Taag katulong laang mo ti amom apanggadan. Iruar mo amin nanditi balay ko dagiti kawas mo. Anti, di mo kumamot ipurwak dagiti kawas ko Wara lang diti balay ko dagiti kawas mo. Ado ti maala ka babaonan no kayat ko. Anti, Pumanaw kan ditoy katag sublikan ije balayo. nalapos kayon! Na, bugbog kawan nakit din? Nagbastos kan? Awan na siyo! Kaslasan kayo a tao! Awan puso yo! Drama! Agtalaw kan ditoy! Sabay lang kumatag na nain ang naragsag kayo. Hindi pa nang paruparigat yo, hindi pa dayo a tao. Da kayo lang tinakita kakasta klase ti tao. Nalabas ti pa nang ibandag yo, hindi pa dayo a tao. Tapakaragsakan nyo, di pa nang inuruban nyo, hindi kabagyan nyo. Kasanungay lakay. Adda ka din timpaw it ni Eva manipod ije bagyo. Awan pa'y nga raw, iso ti urayak ngam, awan pa'y mati pakaammo na. Kasi mo't di anak ta. Ang mga numarigatan mo't nga agdisdis kitar iti kwarta. Sa pa'y ko mata, inikan ni insan bilin Ang sa bali mo ti ugali day di akasinsin mo. Kasano no, di na ikan. Daytan ti ayan tirigat na. Sa pa'y ko mata, maasyan, iji anak ta, bakit? Ha? Lakay. Diyay lugan mo't ni bayaw mo day ta nagsardang iti batog. Awan nga raw, Sigurado nga umay agsingir daytan. sigurado dayta, bakit? Kasano nga ta dayto yan?
Amo mo siguro ti makagapo iso nga imayak dito'y balayo, Anton. Bayaw. Ala kon jay bayad tinautang mo. Kastamot tanta anak na. Kwa, pasensya ka lang man bayaw ng awan pa'y ti pangalaak iti pagbayad ko kang ka. Ay no kastangarod. Ulod kon jenwang mo. Bayaw, pang-aasay, makasyan na kami kuma. Di mo uludan dyan nuang may. Kasano kami lang no alaem meten dyan nuang may. Kasta tiganabon ti tiwad nga agbayad iti utang na. Pirme nga ayat ko nga agbayad bayaw ng awan mo ti maramidak ta. Awan at talaga ti pangalaak. Ay kat ulod kon jenwang mo. Dahil siya lang ti bayad mo kanyak. Nabayag ko na yun di udim. Saan ang mabalain? Jack, itulok. Anya? Nalabas kan? Jake din nuang ko akadwak para iti pagbibiyagan mi ti ulodam. Jack, itulok. Anya ko mati maaramidam no ala kon jenwang mo. Padasam lang nga uludan dinuang ko. Tatalaga apukan ko nday tasakam. Anya? Ito gawan kalaangan iti pagbaludan. Ngem ti alaem ti katulungak amang bibiyag iti pamilyak. Sigun iti istorya danan ng kantatang nakaunget ti amak iti daydakan ito, naalamot ti bayaw na tinagamak iso pimanaw nga road kat dinan inulod tinuang ni tatang. Kabayatan na, pinapanaw na niikit ko Belen iti balay na, idinto tadyak pay launay ammo ti turturungak iti syudad ti Bagyo, ta manmanuak mat arumwar, ta naggiganak laang iti pagtagilakwan na, ken iti balay na. Rimwarak nga ro iti balay na, nga awan ti masnop at turungak mangbiyanaw. Sa dinungatan ti papanak. Sapay, para manumot lang ti kwartang igam ko. Masapul adyak mangmangan, tapno umanay pagplete nga aging gaiji la unyon. Imbag no adda ti mangawat kanyak iti trabaho. Tinasayaat, mapanak iti masungad ko pagtagilakwan. Bareng no agkasapulan da iti babaunan. Sapay dandanin sumipngot. Kat awan ti pagturugak. Kapilitan ng amaturugak iti walwalang. No awan ti masarakag apag trabahwak. Manang, ayan ni Eva. Jack mo't makita diti pagtagilakwan nyo. Awanan ni Eva. Ha? Kasano nga awanan? Ni, apay, di mo naawatan dyan bagak. Kaya't ko maamuan no ape anak ko na yung awanan. Pinapanaw kon, tadyak kayat ti ugali na. Anya? Sa dino nga ro dun tinapanan na. Diyak ka mo makaamumutan iti papanan na. Tawan mo tan iti poder ko. Ada ka di amuyo ang mabalin na papanan? Awan, ngam nalabit nga agawi doon day JJ La Union. Tawan mo tan di sabali a papanan na diti syudad. Di kailan na asyanan anang papanaw kon kwa na. Idin tawan gayam ti sabali a papanan na. Ne, asino ka ko mga agsao iti kasta kanyak? Unamlan asino ka mo't a taxi driver? Oray di kan umay gumatgatang diti ayan ko. Ta saan ka asayangan a customer? Nagado ti aggatang ditoy nga oray awan ka. Grabe man ang tilamin na asumipngat. Kurang da ito'y sweater ko amay may sa awi nagwag ko. Idinapan kami nagsakada iti daduma ala ko ni Auntie Belen. Tsak kumakayat ti pumanaw dito yung bagyo. Tadyak kayat ti mainayon pa'y apadagsan kadana ng kantatang ijay La Union. Ngamawan mo ti amo kapapanak. Awan mo tinangawat kanyak iti pa nag-apply ko ababaunan. 5 minutos lang. Kat agrubwatan ti basta pagluganak. Nagdagsan tirik na kamapanaglugan itibas ka agawin. Anyang arod nga eh. Awan siguro at talaga tigasat kung imay dito'y bagyo.
Ha? Naglukon dito nagpuskol ti jacket na. Kan nakakalugo nga imabay kanya. Naglawat itugaw. Nagtugaw kitin iti nakasasidag kanya. Oh, awatam da ito eh. Ang kapita pa eh. Naglamin. Ha? Andrew? Sika? Naklatak nga road tadyak pulos dinamnamang umay ni Android ti terminal ti bus nga ayan ko iti day kanito mang biyanong. Pasensya kayo, no? Jak mailipas dito iti surat ko ta nagatid dog. Bayat ngaming isursurat ko kat nagadaw dagiti pasamak a nagsubli iti lagip ko kayat ko amay nayon iti salaysay ko. Sapay la kumatayanos yulat tangay drama kan ornosain. Agyaman ak unay mang biyanong. Aging gangayin ton sumaruno, to'y pagayam mo, Eva. Pagdisdispensaran yon, papagayan, no, nabitin kayo manayin, tanay, sana naalay ti may kadwa pasad da ito, ita, adda partrina, tatidog ti surat ni pagayan tayo nga, Eva. Iswasang kamay sa tayo nga raw da, mangpadaan iti pakabuklan ti surat na. Dito'y palang programa tayo, Laughing Liors Biyanang. Isagsagot ka na kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina ka na kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!